Mama wakwaba aha GC and page so midin de adwoa sechi and any day the kind of the ehwe me a mesra na wa subscribe to my channel. We are now don sa emia be on so ubenya notification and san news said the betun bia ubenya bia tie anase ubenya bia hwe ewo GC and page ha. Madam Fatimatu Abubakar Deputy Minister of Information. Na Madam Abubakar ena okase ni sema okan na ne se abra Galamsey hunsem eba mbonten se yensu essay China fo etutu Galamsey wa ha no chese nsase ni na essay ai hunsem abe bebre Ghana ha no no amanfo bebre chese politicians eka ho entina Galamsey ekoso ayensase ena yensu essay no neno ena Madam Abubakar chese wa o ka say politicians e ka ho no say unim politician bia o ye Galamsey abonidi chochodin na fabra embra ne bedi na munja ise mo abo his excellency na nando danko akufuado ni di na ende na nando wa ye se na nando wa ye se Madam Abubakar e kire se obi eni Ghana ha no ma wehu se na nando afa ni tools akọ site bi so okoye Galamsey e bi nsida enti munja na nando ni di na mo bon na unim politician bia oye Galamsey ya fanidimbra embra ene no ebedi na adofo ye nyenim Galamsey ho sema ekoso ewo Ghana hanom sisie water bills wode ba untimi entua enya sem keto akra ni na ene se Ghana Water Company HSA ansana ensu beba out a ebeye save ye benom no treatment a wode ma no anase enduro omoto ede eye process na ansana ensu beba bonten a ye benom a ebeje ye no enye treatment ketwa ena enye ndru ketwa ena saa ndru bebebe omutwe e bia first na quantity na omode ye no enha enipedua no sisi quantity na adoso enti eno se ba ha enipedua no kra ye ntumi ehu ba Ghana fronso e kire se Galamsey ne di wonja etunde waja etu ochina odi wani echirem e wo western region dia ena he first na Ghana ha no ye kan regional e produce cocoa pa e western region and not when you coach them will be a trying to cocoa out to because almost I say almost to me your cocoa and defe cocoa in the dog when goose as a cocoa naso. No, what Tiabaton that be China in oba and I say Bruni never or be detecting as a was as me good was so and I say one was cannot just wait for cocoa in the goods in the western region the cocoa day. Say a cocoa, but my imagine say, who may a cocoa at all fee next year called the other moon to me that because western region be a obi atonasa ase dey Galamsey na Galamsey na ese nsu bebre wo Ghana hanom ande chese ankobra nsu na kada ho koje fefefe isi ankobra na ni ti se tea mila odi agu nsu na odi milk be 1 cup afrem na dichi o hwenhwe oyiwani enhwe na mafo e chese by 10 years coming na chese yenye nsu no wo Ghana hanom eya sema ya rehosem ni papa ba okoka Ghana ni ende ya di obedi nti ondwe ochina amafo se Galamsey ni wonja ye enje ochina na his excellency na don kwa kufa de be president de be kaya ose ode ne presidency no beto ho e de akọ Galamsey o start Galamsey ne ekoda kakra a insu no eni tete na nado yi na ndi face do ka mo Ghana ha be hwe insu ni na ase na afi na nado nani abre na nado nani abra chese we hye mpanifo no mo adi nkomo awde ensema to dwane ye wogidi say his excellency na do akọ akufado ebebo modern so obekon se na be ya yensu sem ho enkwa atwe ewo emfibia eba because o ma ye wo mi ye ni bebi kra ye restore ne ama je say ye ne me na egu akwam ye di na ye di ko sisi ye mpempem ma ho kire ba amafo aso be ye shirof because Ghana enim hawa ye si store ne ama ye ni bebe be store nsu ni bi kra petrol say ye ni bebe be store bi a aho kire na Ghana no masa no man's land nti no mo ye Galamsey no mo ye steady na ensu no nti na ensu enwo hoda because ensu your life ensu nkan ye ho a ye ntum nye bibia ye nti ensema Madam Abubakar ede etuja no President Akufo-Addo na obi a odi sa dream anase boni ho mfaso no afa ne ho adi because ono ye boni din
Minister, adeɛ baako ne sɛ mampani wɔ nkran ɛna ɔwɔ ne nsi anamufu sɛdeɛ na otumfo ebisa ne sɛ NTDC ɛne MMDCs police commanders yɛ ɔmo wɔ mpɔtam wɔn hunu nea ɛrekɔ so no deɛ nti a anankrɔfoɔ de kɔ politician plan no sɛ politicians ne ato abade ama wɔn ɛde wɔn ayɛ ahyɛ wɔn nsa ɛde wɔn ayɛ agudie ahyɛ mampani nsa wɔ manfoɔ no din mu sɛdeɛ otumfoɔ kan nti so obi sɛ no a opona no na ye de beba enti bonidi politician ne din bonidi okay so wonim sɛ wayɛ nhwɛ han asemesi wote hɔ ebi a wokɔ na assembly akikura ya tutu okay ana call district no police station hɔ woyɛ centroni wabi sɛ omunti ade yɛ omatu abi a wakɔ wasa wɔn sɛ yɛtu etu ka kwan ho yɛ the Chinese ntwerɛ yɛ atwerɛtwerɛ store anim ha yɛ Ghana ɛna Ghana yɛ wɔ mmara regarding posting microphone nim say wo mra regarding say dey see poster say dey see chro din say dey see chro signboard ni nyina wo mra o Ghana ha enti nipa na ebu mra no so abonidi so ofili say ye mbomidin na nkomo na ya akra nkomo e na president Nana Addo Akufo-Addo e na also de na konwa ato on the line enti on ye mbonidin a president wonya Galamsey woni interest o Galamsey penyin e bia o political party bia o fi wa manyoko mu na o fi obi amanyoko mbonidin o bonidin en ha me minji de say ha man penyin e be boa ma ye nya de e friend accountability wa ye individually responsible for your actions na hide behind any umbrella say oh ye mbomidin ye de ka se ni nyina ya amanyofo na ya ni generalization obi nso ya DC wonya Galamsey but cost one important and to one kobisa na no asem say ade we ye koso ha wate and na kra me see in the face of RTI obi antimi hide information na bibi wo baby a o and this is the best time bibi sina say name and shame ekoso obi across the community bi asase da ho asase bi okra wanya paye wo so a wontimi mpo ndo na campus wo kotutu se wo ye agudie enti mpanyimfo e wo krom ho we so what you say enti obi aso woni obi aso wonte because say am accountability no and descend anko decentralized level wo form ho na de bia ye say oni owo soro e bia minister na president no no so wonim ho hwe na ye de ahye na abere bia e besra aso afo akọ yeso asrafo kọ yeso apolisifoɔ kɔ ye the central command yes mo na mo bati so monko no makɔhye nwuram no ma fight no mako enkosi da ben obeye busumi me no busumi me nsa operations ni nyina eye cost to the nation obeye anu abre ya hodo asrafo ekɔ ene areas wo mkɔbɔ ban sɛ de wo kan mampani won si anamufo ewo ho ɔwon so hu ne sɛ de ekɔ so ho eni ede na be ma age sɛ ebia minister Lance ɛna oswa nipa sɛ ɔmonkɔ no ɔmonkɔ nkɔhwɛ sɛ de wo ka bonidi saafo ni nyina no ɔmote hɔ ɔmohwɛ but ase bibia nkɔ so won say ye wo baabi wɔ hɔ no ma almost every district ye wo baabi wɔ hɔ no ma the extent of damage no all the security officers in the districts drew even a portion of the number of people engaged in illegal mining. What we are demanding is say, a cost so important. Nay, be why overwhelmed, a bro, a horn, then so. Oh, ye minerals commission staff situated at the districts reporting in drone crime.